tunagezako iwawa mubiri nayo ziri bbiri zibo timu ya Fenerbahce. Chelsea 2 Burnley 0. Faruku Mia 0. Goals 2 timu ya Fenerbahce. Katurabe iranze ngulaba ko live ajiwo majire eguba guduka babo edakika ziri 14 muogo kabos 2 kwoli kinana musamba kanoze mwenda fama zichali goals 2 timu eno eya Chelsea nga zimo timu ya Burnley bongene mwedakika mu tunde soka Chelsea bara 2 zibo ku timu ya Burnley empakaza Premier League gwe yakatwega takwano katurabe ekintu etamula kaongezeko na kulwanero ompira guchali goals 2 kubwerere Chelsea ebara 2 nga zibo timu ya Burnley dakika obetunde soka ekyo muzanyo gune chamazima kiweddeko etunde soka ekyo muzanyo kiwedde refa inagamba amanyi baba mwebale ku goal so mpira guwedde tunde soka gwatiniza kabozi kinana musamba kanense mwenda fama kyenda mu mwenda akaseresa emasaka kikumunya akasisa 3 mtyana saa 4 mbeni wamune kikumunya akatonyeze nya mitune